Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribatta bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon urnami hubamu Tuhan, bani bagel ni pangidopimu huban nami. Ipasir-sir ham na perlu ban nami, jana isukup kon ham na perlu ibagas ganupan pargulmiton nami. Bani sugoton pe Bapa, bani siyo ipukahkan nami lawan nami si ganupari. Perlu bima pasok-pasok ham hanay marhiti hatamu. Ase bani ganup lawan nami sa ganjang nyarion. Tetap hanami maronjolan bani hasintongan ni hatamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakong tonggo namion. Amen. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ija penasya marayan bani panorang sukut nyerion nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on anduhar horas-horas nasyam ijape bani panorangon tene. Papenang rigapan siganu pari batta sadarion Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 tersurat bani buku 5 Musa bindu 20 ayat 56 nama katahon sonon. Puang-puang si unjahan anjaha si minggalan itongah-tongah nima nasopak manondolkon tapak-tapak ni naheni hutano halani jenges ni pakon minggal ni serleng do matani marsimburu mangidah para mangon ni sandiri mangidah anak ni pakon boruni. Ita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima das bangsa Israel kutanoh na binagakon ni nebata ayma tanoh Kanaan doma ipasingat nebata hubani sidea bahasa ipasu-pasu nebata maguluh ni sidea anggo tetap sidea si pambalosi bani hata ni nebata tapi anggo lang si pambalosi sidea bani nebata papa ma nagabe upah ni parguluhan ni sidea. Ay maasi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhiti hataon. Salasada na maningon si pikir honon di bangsa ay ibagas parguluhan ni sidea. Anggo lang ibalosi sidea ne bata. Totu ipaksa ne bata ma sidea. Ase membalosi bangsa nalegan. Artini ay gabi jabulon ni bangsa nalegan masidea anggo langra sidea pasangapkon naibata. Janah maningon do hapeni ibagas gomgoman ni bangsa nalegan gabi lohean masidea janah talanjang masidea tapi maningon do tetap sidea laho membalosi bangsa nalegan na manggomgomi sidea. Lang pita ay bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nalubijangin ni ayma anggulang ipasangap sidea ni bata papanatang hijanginan ni ayma jopa ma itongah-tongah ni bangsain bahasa haganupan na adong bani sidea marhahurangan janah anggo isobut bani teksta bani panorang sogut niarion anggo adong masahalak na boru nasadokahon iya halani jenges ni lang ongga mandugihon na heni hutanoh halani loheni halani lang adong bisi panganon bani marsipuro ma iya bani para mangonni bani anak ni pakon buruni. Artini ay babenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus majangin tumang na masa bani halak anggo lang ipasangap na bata ibagas parguluhan ni ay maase maningon do habeni gabi si Jolomon on bata ibagas parguluhan ta si gano pari bahasa maningon ibagas malas nyur do hapeni tongtong kita laho membalosi makurcahon
hata ni bata ibagas parguluhan ta sigano pari. Halaniaha, halani, anggo ibalusi hita hata ni bata, anggo ihorjaon hita hata ni bata, marpaso-paso manebata, ubatta. Halani ay, paso-paso ni bata maningon do ida kita, gabi upah, natang si bagalan, na maningon hapeni, si parayakonta, ibagas parguluhan ta si gano pari. Artini ay lang tarbahin hita pasangap kon na bata, anggolang gabi si pambalosi hita, jana anggolang ididah kita, bahasa pitah ne batado hasa si balosanta ibagas parguluhan taon. Jana maningon dohumani ididah kita, bahasa jangin tumang dohapeni papa ni bata, ubani halak na langra mambalosi na bata. Lang pitah loheyan bani pardagingon tumang iya, tapi loheyan bani haganupan. Jadi rado hapeni pakon paramangon, pakon anak sona egi buruni pe, gabi marsimburu ma pitah halani si panganon. Artini ay lang hurang secara perdagingon tumang, tapi pakon ang guboy subuton ta haus atau pehorahan bani daroh pe terjadi ma bani halak nalang mananda naibata. Alani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marhitikon ni hata ni naibata, nagabirigapan si gano pari bata, bani panorang sugot niya yon, mambubahay hita, maningon do hape iparaya kita, paso-paso ni naibata. So naha carani, maningon tetap dingat kita, jana si pambalosi hita, bani naibata. Ase, mandauk do papa kumbata, atape mandauk do uhuman ni naibata kumbata, jana langadong nabuhi manggiyut kita, anggo do matongon mangguluk kita, ibagas hata pakon haroso ni naibata. Alaniay, parayak hita matongtong, ibagas buluta si gano pari, ibagas pambalosyon ta, lau makorjakon hata ni naibata, asi dauh uhuman, dauh papa ni naibata, kumbani parguluhan ta. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa, asi labin makargahon, kinajenges ni pambahenanmu ibagas guluh nami. Asi barang ahabe tongon, nadopak kon hanami ibagas guluh nami si gano pari, totap gabi si pambalosi hanami bani titamu, jana totap kanami si horjakon hatamuin, bani ganupan gulmit ni guluh nami si gano pari. Asi buhi ididah, ideihon, jana ijalokon hanami, hinajenges ni pasu-pasu mo. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin jalan merapakon tonggo namion. Amen. Oras bat taganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, anduhar matungon sa ganjang niyaron, pambalosyon ta, kesetiaan ta hubani ne bata, labin marbagal matungon tene, jana jaloon ta mahuma, pasu-pasu na laingan na humbani ne bata. Shalom!